مرحبا دم باش ایوار باش هول نجات همشون نجا ایرود و برنامه خدا می بحث روشا داوی آل روجاوی کردستان سوریه بکن لوی دری روشیه و برکواد چه به حال ما نواف خلیل را اول نواف دم باش ترى دم باش بوتا وش بو متمشوانا روشا تا كيفاته تابع جلس باسي دار متباش تانکی دما دنگی خب بلند بکی بکی باشتر و بکی دنگی دا باش چوشانه لی دیساجی برا گارانتی بکن بله جار دروش باش يريد كمون وتماشوان تباش راحت گرک سپاس اول نواف نها پیشید خوازیم بحثا اختوال بکن در دوره اوی برا قرا خوزا تشرين كافده حتى شر هبو إيريش الدولة ترجع قاشو عقربست هبو وبشراجي عقربست شنو بوجحو روجا 23 قانوني دو هزن سوريا ديمقراطيك دست بأوبراسيون كي جبو باراستنا برفره لكن لوان درا لدرو درا تنابرا تشرين ومن بيش لوان درا روشا داوي تشي دخازي چنگ وتران باسافي بكن باشه روشا روجاوا وتوايا سوريا ده بازا دخل بشروع بكن من بجاگج هزي داعش يعتبر رزگار کرن او وكي دسبيكك بو بيريش من بج بكذا وطبقة ورقة وكوباني بشوي جوا جروبين تشكداري جيان شامي او هفالبندي خو قولوا باكر رجلات سوري بجبر نوچه قال لك ولي حسابيوان هاي هردر قرتبون تدين وجهك يعني بير قال لك مظن بو رفع سروكي رجيمي ويانجي كتنا باجارة كتن حلبة بيت تبر خدان كتن حماية باجارك مظن دورا شون حمسي الدنيا مجول ببو بيدكي وانا جهبيت كر ويريشي من بجبي كرن وأب باجارة دي وكي مثلا دومينو بدو هف بكبن الويدكي تيك شون وبيماني خوش بيك نانين يعني بشتي برخداني كي مظن جي شرفاني مجلس من بجي لشكري آنها پشتی زلال بنا روشه و جیب جی کرنا و لکاری دفرن وکرقا و دفره دده ادی هزه سوریا دموکراتیک کتن سیاتیف دست خبرتن و دست به رزگار کرنا و دفره کرن بندابا تشرین جبوی تماشوان زانبن بندابا کی جبوی چکرنا الکتریکی یا کهربی و او بندابا هانی مترسیا گرو خاندنی سرایه ببوی کاریست کاتاستروف پیدا کی چید به جبوی باراستنا وی دفره و درخستنا چته ترکی جبندوا تشرین و دفره قرا کوزات قد خوازن او پرا استراتیجی قد خوازن بگرن يعني ها گورا گاهی داوی نزدیکات 12 کیلومتر مانه يعني دنابرا هزي سوريا ديمقراطيك ومن بجيده من بيجي هناك بواهزي ارشكار سكني اللي انا دنجي وابلند به نتني من بيجي حتى دزجيرا دنگی وان چاوا بلند به هوا نواف دبي تشتي بسري مدهاتي دبي بهورا مفورن دزياد به يعني يوتكن بانك قرين دكن باندكن او بخوي بيجن بورن ام بخوا خب بارزن بيما دلهواتني دي نولو وهزي الاشكريه من بيجي مجلس من بيجي دركبه وشتي تركي درباسنا و ريفبريك سيفيل شيب لي بيشتي چند روجا دست بتالاني بو اف منتاليتيا va grubin eriştikin giridai Türkiye و نافكي مظن واكرنه ارتشان اجتماعية سوري او ذهنيته ومنتاليته تالانه تكد باجارده تشتيت بدز ايت بوكج دزدريجيا رومتا خلقي بكي از باورتكم او جيبو سدم او بروباغندا نراستو درو تركي وشتاوي سياسيت كرن اراميل دفرن ديشتي بلكي تدي او شانه رازاي اي سياسي لشكري تركي خاص لفو تفكرك اللي ده انجام ده من بجبوك نمونيكي فرقك قال لك مصن جدايك قال لك مصن دما هيزي من بيجي لشكريه بن سيوانا قصد ده ودما قف شتكتن ورده وباش جوا دهد درافن بالي جراب سيده تبي بله درباره وی رویدا گلک نوچتن نها اف جعلیه کیوا برخدانا هز سوریه دموکراتیک و اپراسیون مانن دجبر جعلیه دم واجی جبر کان وانا دزانن وانا قاشو هاتن جبوک رژیم بوگارن هاتن جم هفتو و نها رژیم هاتیه گارتن هتا شبوی رژیم شامه یعنی اساس تجمع بپرسی جبوک وان کسین گریدای ترکیه نه ورن جم هفتو دی شر بکن صدمك تنه یک صدمه وش تشن قولي حسب تركيا القرار حكم فرات تنا كشتن وما هيجي بلكي سياسة $400 براد دوان يعني وتيك دشن القوري ديتنا تا بيشروشك جفي
اوی راه و ارتشان نتوی نشتمانی یعنی نوی چی بیدی اف گروه گریدای ترکیه یعنی هم جالیه کی و قصده هم روشا سوریه بگشتی هاتیه گردن هم روشا ترکیه دی راست راست به حتی شرک کرده که اوانای دیت فانکسیونک و نماز بجم تو چه فکری؟ اف گروبی هانی بری ناوی خود دمکی کرن ارتش آزاد تیک چو ترکی خواست جبر گروش گلک آلوز بو و گلک خلکی گازی جواد کرن رخنل جواد کرن هنکایری جواد کرن هول دانگ ناوی کی دلواب کرن ناوی کی دلواب کرن دیسا جی جانا جبوی تشتین گلکی بچوک و ارزان شر هفت کرن جبوی العفرین جبون بریشی که هفته کشتن من نبیدید ل بری ویریشا داوی رو خواندن رژیم چی بود جانا سر بنده کی کنترل پرد کن انا تماشوان به بنده کنترلش بوچه تدی باجا سر خلق فرض کن پرا سر خلق فرض کن اوایا نه گروه بکن حتی شی ریسکا 20000 و 150 کسی خوکش تحاری باره اف گروبین هانی تین کنترل کردن لگوری دیتنه که حتی که کاربن جی خوب کرد اوی نافی و ارتشان اجتماعی اویا به سروبرن هر یک لجی خو وک سروب دولته کی زاگون و قانون واهنه باجا واهی کی داتین کی رادکن لی انا علاوه که دستی ترکی دی درنگا یک جی ایریشی باکر رجدات سوری بکن و آدیجی پشتی بازارا به تشیر بکن بیجن جبوگ ببن بشک ارتشی اجاورن ده وزارت پاراسنه ده و دزو چته و کسی ترکی شانده بون آذربایجان و نیجر لافریقیا و لیبیا ور بشکی بحرکی بدن واج بوی ببن وزارت پاراسنه و اف ببن مجارا بازاره جبر واب خو قبول کریه گه چتنه چته داناسینا نتویک بوی چیه چته یعنی ایگ نه داناسینا منه ایگ هر جیه کی شربکه چکا خوب کار بینه برانبری پرا او چته اف جماعت جی جوی شرناکن یعنی ترکی هاو ده جنهاد واتی خناوا ارتشا نشتمانی پیشر ارتشا سوریا پیشروج لی حتی انها وكار يعني او خرابيه خبر دوام دكن بله نها الگوری دیتناتا پیش دیتناتا روش برکوت چش برکو نها العالیه کی و ترکیه آمده کرید که کویریشی بکه جالیه کی و برخدانک ما بحث کرد هز سوریه دموکراتیک يعني دربه گرام واضحن و دیمناش برات کنه نه گوتنه کنه پروپاگاندا که نه نهیدم که پیش تبچن اری روش هم بچه و طرفات جدا بولی راست ده هفته هذا شر برچمه فرات چه بو يعني هز سوریه دموکراتیک وی شرایط به اینسیاتیفا خدا دوام دکن ترکیه لگل به همو علی کاری ده وان کومنت چته نهار لگوری پیشتیتنه تا اگر مرو بچند سناریو فرموله بکی روش شر بطایبات خطریه روش شر آل سر روجاوا و منطقه قوبانه بربکوت شي يعني وك مدروجي داوود ديت بلكي جارة كي بشكرتيها كي قالك برفراه دبي بهز سوريا ديمقراطيك رو وبباكرو رجلات سوريا سدامي ويتش يا بلامت هذا نبدا سدام تويدا بلي سدامي في بشكرتيها نو جبر قالك آليد بينن يعني افدا فرا باكرو رجلات سوريا كرد وعرب وبيكاتي دي ولين جدال ويدي كي تجين وقارن بيشاروجا سوري دي هنكي دنگه بپارێزن ji ber êr Şamê cihadîn selefîn tev grûbin İslamî ne yani û heta şê heta vê kelîkam tê daxivin hîn lîsteya terorê ne da Amerîka Awropa deyê lîsteya terora Konseya Ewrokariyê neteweyek bûyî deyê lê û qesed jî wek hêzekî organizekirî bi kêrhatî sed بحثا 100,000 يمكن وقت ببن بشكي ارتيشا سوري وقت سوريا نحكي وحتى ارتيشا تيجي او يكرنجيا انا هود دنك تشيكن ويش بارسن بلا خب دي انا لينا بيربوك جارة كي وقت وزير درفة المانيا ومدزان تشقاسي زرار روزيان المانيا جيان دي قال كل جارة كي انا لينا بيربوك بحثا كردالك جارة دوا وقت بحث دبي تركي ايريش بك يك علي تنهي يفيدك كده داعش يفيدك جيري بلكي دافيانيا اولاف شولتز شهرمند المانيا زيادة دنگ ندا لويجي بانگوازی کرد ایریش لنبری کردان بن و پارستنا کردا بیکرن امریکی بری دو روزا وکری گوتن باشترین شریک ما دشر داعش ده هزه سوریه دموکراتیکن و گرک ایریش نده
بگشتی هزی نامنتوی پشگرتیا خو اشکره دکن و وی دفرید بینن که کارن یک رنگی آگل شامی چه دبه نهیلن به بویشی وی دبه حتی آگاهی جمعه و نرخاندن و آگاهی و دست ندن ترکیه که ایریش بکه و چطه ایریش بکه و نولو تنجی جعبل ریه گه ریفبریا خسر و هز سوریه دموکراتیک yani پیشروجه ده رول کوا مستر بر بچافتر هبه جبوی دستنشان کرنا سوریا پیشروجه سوریا نه. بله yani dibêje rewş ji bo Kurda gunca ve Kurd Sûriya pêşerojê de hebin û bibin xwedî statûyekê De Suriye ne çe bibe? belê çêbe bêguman yani li Sûriyê ez ê niha yeş te pirsim yani wisa hêsanek ku Sûriyeyek li werê çêkirin niha zemînekî çawa heye ji bo tevahiya Sûriyê li beriyê jî bêguman tevlî fikrê te dikim li dîsa jî ê ku me temaşa dikin miletê me em hemî gerek bizanin ku devleta Türkiye el pêşberî Kurda dijminê Kurdayî û hemî xeterî lazim e ku li ber çava werin girtin yani em nikarin bêjin ku hiç xeterî artık nemayî li ser Rojavayê Kurdistanê li ser gelê me Tayyip Erdoğan do jî got em ê wisa êrişê xwe ew falan zêde bikin ji bo wî tiştek heval navav got rastin lê kelekê jî gerek em bizanin ku devleta Türk ji bo ku Kurda têk bibe çiş destê wan were ew ê bike min jî qasa viyê zêde bikim heval navav niha ji bo Sûriyê niha erê rewş çêbû heta şer rabû Şamê û niha weke yani weke xwediyê Sûriyê dibînin yani tenê ew ê biryar bidin wisa daxuyanî didin hinekî ji zirtê wan din bibore yani peyvek belkî nexweşan lê wisayê Tirkiye diçe herkes diçe ji aliyekî ve ji lîsta terorê de ne li aliyê de ve ew komîgê bi ser Tirkiye ve ji tenê li jî Kurda şer dikin yani êriş dikin ne şera jî êriş dikin û deng goştin dîsa êriş dikin lê li deverên Durziya hinekî nerahatî hene li aliyê latxiya êrişê ser Elewiyê kirin li gorî ku tê dîtin wisa heta şi jî dixwaze rewşekî kontrolê de be yani wisa komkujiyek sîstematîk min nikare bêje niha berdewam dikin niha dawiya da wê herkes behsa Sûriyekê dike û yani ji hinek difikirin ku ew ema wisa nava sê çar meha da hikûmetek çêbe demokrasî were Sûrî û Sûrî ber bi aramiyekê ve biçe bi rastî jî wisa ye hêjî pir xeterî li pêşiya gelên Sûriye Ez gotinek ser êrişê dawî pêjim yani êg êriş têk birin û nehiştin ki Tirkiye plana xwe bi dawî bike destpêkê hêzê Sûriya Demokratîk bûn keç û xortê Kurd û Ereba bûn yani ki berxwedana mezin û qehremanî gil min bicê nehata kirin û li ser gira ser pira Qereqozak nehata kirin û bendava Tişrînê nehata parastin û ew plana ki Tirka dikir wê biba kes nayê şuna mirov çer nake İraniya Rusya û ne Almanya daxuyanî dida ne Amerîka ne kesê jî daxuyanî dida Rusya û İranê her du gotin yani got Beşar Esed xwest em şuna îşer bikin artêşa te heye artêşa te şer nake yani em nayê şuna te şer nakin em karin bi ter şer bikin em karin bi alîkariya te bikin ew jî rastiyeke agahiya dawî wekin got hêzê Emerîkî li Reqayê jî hene bargehê xwe xurtir dikin li dêra zorê û li Kobanê jî hene lê ya sereke hêza Sûriya Demokratîk piştî pazdebîst roja yani ji vê xircira ki Sûrî çêbû ev guhartinê dramatîkî çêbûn êdî neqşeya xwe nas dike û zinar sînorê derdora parastina deverê nas dike û ketî inisiyatîva êrişê de ana ji bo mijara de gelek nizanin yani inisiyatîfa şer bibore teyî destpêkê me got inisiyatîfa şer di destê hêzê Sûriya Demokratîk de yani viye hemî em bizanvin lê em xeteriyê jî bivînin tiştek min jî xwast ez bêjim ew bû tiştek heva navav jî dibêj xwe sedî sed wisa yani hêza me rû tune bê tu kes silavê navê me rû divê vîyê were ji bîrkirin yani hinek ana bibore heva navav gotin ez gotina dirêj kirin kî yani ana di nav Kurda de jinek tiştê aceben divê tamam Amerîka me xelas kir Amerîka kes me rû xelas nake qeweta me rû hebe Amerîka jî tê cem me rû Ewropa jî erê van têkiliya van ewa girîng in bêguman lazim e Kurd Rojava rêvebirî têkiliyê û hemû alemê re hebin Amerîka re hebin heta eger derfet çêbe û pêwîstî hebe bi Efxanistanê re jî bire hebin bi her kesê re bire hebin yani dîplomasî wisa ye Türk wisa dikin her kesê re têkilî detinin lê dîsa ya mihîm
هێزا تایاسەر عردی تە ڕێخستنکردی بیت بەرخۆ بدی تو بزانانی سیاست بکی تو بزانانی شار بکی تو بزانانی دیپلۆماسی بکی ئەنجاق تو دۆسا چێ بکی ئەگەر وسە نەبێ کەس مرۆڤ یعنی ناخێشکونە تشتێکی ئەڤە دەبێ نێژ بیرکردن بۆ داوام کردنەوە او كسي او چاندا YPG و YPJ و پشتیویجی قصدی قصر بي چاندا شروان و كسي بخباور و بهباور لبرانبري تيك برنا يعني هولدانا كرد نبخو باور بكن ونبه باور بكن في باراست جايلونا ده حزر ودها دماغ داعش بتشكن هري بيشكتي امريكي دس خستون الموصلي ويا سوري الرقعي دس خستون جزيدي محكي برخدان ما امريكا دستي وردان نذكر وندبن على كار انا جبوي شامي ايه قد استلادارن يعني تشتكي زيدل سروي دكي نزانن اري راس حتى هذا يعني زيدل خربناها تنا ابو محمد الجولاني دما امريكا رجيم صدام روخان ويشاري اجبر مترسيه رجيم بعث سوري ومترسيه ايراني او رجيم جيبي روخاندن دس بيكرن كس سيناريو خفكرن وشاندن الدنيا يكشي ابو محمد الجولاني 8 عمري 42 ساله شوي عراقي دس بيكي بجروبك اسلامي نافي التوحيد والجهاد بيشتي وينا بوي ابو مصعب الزرقاوي اي ويشاري القاعده ولاتي يعني قاعده بلاد الرافدين يعني ولاتي ميزوبوتاميا بيشتي وينا حبسي دركتي حبسي دركتي زندان بوكا دبويا نافدار حبس امريكا ايجابيه داعش او محمد جولاني اركدار كيجي جبي سوري شاغي داعش شيكي داويش داعش بردايه ناكوكيد نافو دركتن وي خستيه براي النصرة شيكي وقوت ام جريداي راست راست بايمن الظواهر يعني اي كتشونا بن لادن ده دبي صلاده بيشار ريخستنين اسلامي راديكال ايه هري راديكال نيايدي بيشتي وينافي خو غيران كرن فتح الشام بيشتي دي سنافي خو غيران هولدانا تديج لستي امريكا دركبه كرن هي التحرير الشام انا جلي خوش بهارتن باليكاريا هنك روجافاي ويده فيكيت كن 20000 شرفاني واني 20000 شرفان ويشبكن انا إلو تشتكلن جروب انين بيجنا في وبيجن دبي افقش ويخ حل بكن فسخ بكن ويبن بشكل ارتيشان اجتماعي حمود اشتي حطانها ام دي شوبينن ام دي بيزن دبي اف جماعات كماني ابن الخاندنا مو تشتي بيزن اف جماعات حاضر دكن حمود السلاداري دستي بكن لي نقل كيبلز بكن او خد بي نقل كيبلز بكن بس راسي خد لزدكن كما از بيجن حكومتك اجولاني قش ادلبي بريفبري ديكر حكومة تبعني كريه حكومة سوري تبي ادلبي نزيكاز ساحة كيلومتر كاري افايا ولاتا كي مظنه انا اي دهنه اي جند نلسر اكراني جبهة شامية هي جقداري اخوان المسلمين جيش الاسلام هي احرار الشام هذا كواليسيون كده شو اتفاقوان هي يعني ناس اقصدي انا يعني هبرة تفقر يعني فيديو جمناش عليه فكرة بله هفرة تفكريان يعني فكر نزيك هم جالي برجونديا وجالي تشتدي زيد الهبناك إجبر أنا هني جوانات بيمتك خدانا إيمن وجين دانو أنا هنك شونه دردورة شامي دوما هنك شونه دفريدي وكيد بلز دكن دانينا واليا يعني بيجن باريز جه واج داتينه تشتي درد كفن براستي ما ترسيه شتكن خلف زانن لسوري بيتر كرد هنا وعرب هنا واكيد علوي هنا ومرشدي هنا واسماعيلي هنا ودرزي هنا يعني نها بولو تفكرك يا ولي جنبلات هي خوياي للدجي خستك خلق سويدا بأم دولتك إننا فنديت خازن وأم بشك بنج سوريا بيشاروجي ولي جنبلات هات احمد الشرعدي ايروجي اردوغان ديتي لين بين سر مجاري اف جماعه هموي اسلامينه از نبحثا مسلمان تيدكم البرانيه قال لي كرز مسلمانه اف جروبي هاني تف اسلامينه وديروكا واجي نديروكا الهفكرني بري دمك جروبين تقداري ايه جولاني وجروبين اسلامي لقد بشر هفكرني يعني وبري ويجي ويل هنكا دخست
بلسکری جرنا لازمه آنام بیشن به گوتی خدای گراوی بلکی کردی عفرین وگرن به باشه ایریشی قصد نکریه ریبریا خسر نکریه باشه تدید گوری پیوانی سوریه ده باشه ایریش هین بکه دربازی خود کاره یعنی ایریش بکش با آنجی نباشد اره لی اف گوری از و گروبین اسلامی ناسکم گوری و گروبین ناسکم او آنات بیشن براولو کامیره دنیا چاو اثر شامه به شامه باش قیا بکر خوشقیا بکر ددرو جاده اویگ لاشات گرن ددرو جاد نوت لاش لشامه هاتنی دیتن کس کامیره نارن حلبه ل لاذقيه وبانياس وطرطوس وجبلي باريزجاي سوريين الدفريدي كس بحثات تشتكي هناك روش نارامه مترسياخ الكيزي دي يعني دفرا باكروش ذاتي سوري وروجافاي كردستاني باراستي جبر ريفبريك هي جبر هيسك لشكري هي جبر كارب باراسناور بكي نا ديتنا مد كردا نا كتني ايريشي دم بريوانا ونا بيوست جوا بيخستن تدي بيرج والله جبري ايريش مناكن باشي تريش مناكن باشي بامشي نا يعني كردي نبي بيتشكو سلاح انه عربجي وكسي كتير دويدكي افتج بتشتين برامه فلامت دما لفو تفقرا خميني تشيبو لباريسي لدي شاه ايراني دما يعني كسايتين وكي ليدر ريفبري وك دكتور عبد الرحمن قاسم له شهيد عبد الرحمن قاسم له وجروبين وكي بارتيا كومونيست تودا وايد بهزبون بخرطبون زانبون جبرز ذكرن تم دقوتن برا شاه بكبه ودورا بمسيرة شارسر انا باي شاي سوري كت رفيع نبكي هاتي هو يوم بدي شنو قلت لي جروفر امبري هيفن وكرجي وك منه وتعدلوا هاتي وك منه ولا تعدوا وانا نو كاتبوا يعني نافي وات هات قبول كرن نافي قلت واتي جوارتن ناس مجوا هات ستاندن 4000 مالباطي عربا عنين دانينا برا باكرو باشور ده خواندفاني واد هاتن بردانج دانين كها كسي واد هاتن قرتن يعني ما بس بي تشتكي جدا زيدا جي ريجيمي وجي اوبوزيوني قوتني جروفرت بيجن حتى انها دست نشانه بويه مترسيه سوريا بشتي ومترسين دي جي خدنا اف دمكيد بدما تمكين دي فلسفه وزماني واحد تمكين شيء هناك يخراجرن حتى ام خو جيبكم وبشتوي ام دست بيبكم بلان وبروجي خو ام تاخذ براتيكي بله يعني حتى نيكو جي خب بفينن اوها تبقرن ودماغ فرصات ديتن او فكرو وذكرو اف قارب فشارتي اشكال بكن اگر فرصات بفينن نا هم نو باشا وصابه دفير روشيدا وقت برصاد داوي وسيدا قد وصا فورمولر كي باش تبي دفير روشيدا سيناريوي كل بيشيا كردانن شنو يعني قال لك هاس انا هم اوصا مراقب كنا جوسا ببرسم يعني ابي جبو كردا تشجفي منظري جفي تشتي دركبي انا برجوتي هيزن هرمي ام بيجن يا عراق يا اردن يا امارات بلكي حتى راديك يا مصر بيري كرد وافري بري سرخوب مينه جبر كارن ريل بر جوهرتنين مترسيدار فكن ريفبريا تشتكي خسرت عصبيت كي بلي بصر ريفبريا خسرت كي بلي وهيز بله السوريا الديمقراطية ريفبري وبتدي وقتين بحثكن ياد جبو امريكا تشتي سركه او لكاريا اسرائيل يعني تشتكي راست راست دستي كرداتي تنا اسرائيل كيف خوش قبريا فاك صار ايران وحزب الله وانا بداويكر ايطاليا تالي دم كن باوريا فا جروبين تقدار راديكال بي انا يعني تركيا تشتكي تخص بيك نهار شبو دخص او نابين كاريد نابرا امريكا وبريطانيا وهذا الشيء بك يا محمد الجولاني بنافي خوينه احمد الشرابك شونا امريكا راس راس ريل بر تركي قرت ودست بيدك وخياينا كوكيدنا برا اسرائيل وتركي در كذا جبر اسرائيل ناخذ تركي بيع عجيبه شوري سوري سر سوري اسرائيل برباوريايش بيتنا بقشتي از نت بيجم تم قمان في هبن تم في اماده كاري هبن ل برجوندي قال لك دولة وهزاي سوري نبقى فا كساتني يعني وداخياني ديكلاراسيونا زيروية عقبة في مسألة دستيشان دكي جركي سوري الهفرنين جركي جيش بجدار ببن جركي دستوري نبي دانين جركي الجوري بريارة دو بين شاريا كونسيا ولا كارين توي
حکومتك دمکی چکن و پشتی دستور چید به لی ترکی گلک بلزدکه یعنی سوريت بيجن ام جارستريا خرشامه بينن او جزاكتي دكن بجارستري انقره دي وتخازي وي ايماجيج بدوخه ام برياردن ام يولو بكن ام سوري افا بكن ايش بوش تي بك او يعني اغاقات ترامب شينكي كيفاوان جرا حتى ترامب قول مفتاح سوري دست اردوغان داي قلتنك بس اقول هناك تشتري اري شكو وبلكي تدي دحفك بيجي شو تدي اردوغان قلتني خش قال لك تدي وينا مراري بلندكو اردوغان برسين مثلا belki teyit çapımaniye vana Türkiye zedera şu biniş Erdoğan persin gotin Trump wa peznet dayı u yani goti insana ki akla tçet beji guameş godina ras raçı beji بله بله راستیش که تدی Kartlı لیکو Caver گونبشه Erdoğan وی کی گونبشه وی کی باش دست دانیستر آن تشتی گوی انجام وی در که سوریه کی فکرنشی تدی سوریه آن وی دست پی بکن فکرن جالی کی ده فیدب کو جالی کی دیش تدی و zarar وی دکی بکرن لی ترکیه نه دراغاندنه دب تایبت راغاندنا عربي قال لك داخل يعني هو دخل گفتگوی دخل دیالوگی ده امجد بيجن بي اي قف واد بكردن يعني دولتك ناتوي ولاتي مداقر كريه باش اخا سوري داقر كرنا بصد حزارة كس كوشبر كرنا يعني بردفكي وقلم شروع حتى فيش تحمل لكن زانه سوري بشكي مظن نكرتني ودستي وردانا تركي قبل لكن جبر كيليكا دستي وردان تركي كرد صالة ده حزر ودوازداد بتايبت ايدي روشا سوري تبيها بلكي بشارست بري ده صار جبكتا تركي او دري جواب جروبن راديكالي دنيا تغيير فرنكرنا ونهاتنا سوري بله باشه من نوات گلک سپاس روزی پیش تمیدی سباخن گلک سپاس بوده دم باش كان سبارس بوتا جدا باش اول نفش بو کوچی تماشا کرد دم باش ایوان باش سلام